de la table avec l'ensemble des médiateurs. Ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est qu'il faut sortir de la logique de sanction. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et en tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite parce que les Américains l'ont fait. Nje mbona niba uyu munsi buri wese yihutira gufatira u Rwanda ibihano kubera ko abanyamerika babikoze, nta mahirwe menshi yo gutuma u Rwanda rwemera gukorana neza n'abafatanyabikorwa. Nje nemera cyane ibiganiro hagati y'abayobozi b'ingenzi. Ibyo biganiro kandi bikwiye no guhuza Uganda, Burundi n'ibindi bihugu byo mu karere kugira ngo hasobanurwe neza uko imbaraga zihagaze mu kibazo kiriho, hakaganirwa kandi kukuri kw'inyungu n'ubusahuzi bw'ubukungu biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, ni Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa akomoza ku bihano byihuse byaje kubagaho byafatiwe u Rwanda. Aha rero turaje turebere hamwe byinshi yatangaje. Ese abona igisubizo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyaboneka gite, byava kuki? Turaje turebere hamwe tubive imuzini muzingo. Ni ikiganiro geranye na kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane hariya muri Kenya, turaje tubigarukeho. Hanyuma rero mu yandi makuru turaje turebera hamwe ibikuye muri iyi nkuru. Ni itangazo rishyizwe hanze na AFC M23 mu byukuri rinyomoza ibyatangazwaga ko abarwanyi ba M23 batangiye gusohoka mu mujyi wa Bukavu. Reka rero muri aya makuru nabyo tubirebere hamwe. Ni mu gihe kandi ivuga ko M23 yabigiye gukora impinduka zikomeye mu buyobozi bijyanye n'impamvu itanganuro tugiye kurebera hamwe. Hanyuma ahitwa Kamanyola akakanya M23 niho iri kubarizwa, ndetse rwose uyu mutwe uri gukora kina kwita gukaza ibirindiro muri aka gace ka Kamanyola. Ni muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko hari ku ibice bitandukanye bya Gegera, Sange, Ruberizi, Kaburambo. Abarwanyi bakamara iminsi ibiri birundiye mu bice bya Ruvunge, ubu noneho berekeje ahitwa Kamanyola niho bari gufungira ibirindiro. Hagaha rero turaje tubirebere hamwe tubive imuzini muzingo. Turagaruka i Goma turebera hamwe amakuru ari guturukayo. Ni inkuru nziza ku baturage nyuma y'uko M23 yageze gutya ikagena ikigega gishinzwe kuguriza abaturage kizwi nka Kadeko nk'ingoboka ku baturage bamaze iminsi barira yo kwarika nyuma yo gufungirwa banki mu bice bigenzurwa na M23. Hatangijwe rero gahunda nziza, ndetse inkuru ni nziza kubatuye muri biriya bice. Turaje tubive muzini muzingo babwira inkuru y'abanyarwanda bari mu barwanyije mu barwanyi ba FDLR mu nzira zo kugera mu Rwanda bifashijwemo na Colonel Kazarama wa M23 nyuma yo kongeye kujoininga yohoza ari umuvugizi wa M23 minsi yashize mu myaka yashize. Yongeye kujoininga M23 akaba kakanya rero ari mu gisata cy'ubukangurambaga. Turaje rero tubive muzini muzingo gatanu ku kandi nongeye kuba ikaze mbibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibako Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784832107 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se kuduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Nkuko natangiye mbabwira, ni Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibihano rusange mu buryo bwihuse bikurikije umurongo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugirana ubufatanye n'amahanga. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yabigarutseho mu kiganiro aherutse guhera itangazamakuru ibinyamakuru birimo RFI ndetse na France 24 i Nairobi muri Kenya, aho yari yitabiriye inama ya Forward Africa yahuriyemo n'abarimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ubwo yabazwaga ku bihano Washington yafatiye ingabo z'u Rwanda RDF ndetse no kukuba Paris yakuriza uwo murongo, Perezida w'Ubufaransa yavuze ko gushyira u Rwanda mu kato bishobora gutuma rutarushaho gukora na neza n'ibindi bihugu, ahubwo asaba ko habaho ituze ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati y'aba Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo ndetse na Paul Kagame w'u Rwanda. Yagize ati hari amasezerano y'amahoro yasinywe mu mezi ashize, ariko nituvugisha ukuri amahoro ntaragerwaho rwose mu buryo bwuzuye. Macron wakomozaga ku masezerano ya Washington Kinshasa imaze hafi umwaka isinyanye n'u Rwanda, yavuze kandi ko gukurikira mu buryo bwihuse
umurongo wa Washington wo gufatira u Rwanda ibihano byatanga amahirwe make yo gutuma u Rwanda rugira politike y'ubufatanye. Yavuze ko igihugu cye gishyigikiye inzira y'ibiganiro byagutse birimo ibihugu byinshi. Macron kandi yasabye ko habaho ibiganiro birimo na Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo hasuzumwe neza imiterere y'imitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ikibazo cy'inyungu zishingiye ku mutungo kamere wako gace. Agira ati ikiganiro cyubahana kirimo Perezida Kagame na Tshisekedi ndetse no kongera guhuza ibikorwa byose by'ubuhuza ku meza y'ibiganiro nicyo nemera kandi nicyo nzakora mu izina ry'Ubufaransa. Perezida Macron yashimangiye ko Ubufaransa bwifuza ko habaho kubaha ubusugire bw'imbibi n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubw'ibyo rero ingabo zose zikaba zigomba gucyurwa mbere na mbere si z'u Rwanda ahubwo ni ziri ku butaka bwa Kongo zose. Macron yatangaje ibi nyuma y'amezi make Washington ishyize bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda ku rutonde rw'ibihano bya OFAC barimo Stanislas Gashugi uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe, barimo Ruki Karusisi uyobora diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda zikorera mu ntara y'Uburasirazuba, barimo Vincent Nyakarundi usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri rusange General Mubaraka Muganga. Yes, hanyuma turebere hamwe ibikubiye mu itangazo M23 yashyize ahagaragara. Hari itangazo ryari ryashyizwe hanze ariko M23 irivuzeho ivuga ko ari fake news nyuma y'uko M23 yerekuye ibice muri Kivu y'Amajyepfo muri Preda Ruzizi, ibice nka Bwegera, Ruvungi, Sanje na Roberizi. Bikarangira abarwanyi ba M23 bagarutse mu bice bya Kamanyola. Hari amakuru yari yatangiye guhwihwiswa hasohowe n'itangazo risa nkaho rwose ubona ko riri ryahimbwe. Bivugwa ko donc hari n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byatangiye gutangaza ko M23 yarekuye umujyi wa Bukavu cyangwa se yatangiye kugenda iva mu mujyi wa Bukavu ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasohotse rero mu by'ukuri cyo nakwita amakuru anyomoza cyangwa se abeshyuza. Iyi nkuru ni inkuru rero yihutirwa cyane igenewe abaturage. FM23 ivuga ngo ikomeza kuri tangazo yavuga ngo ku baturage ba Bukavu ndetse no ku muryango mpuzamahanga n'uw'imbere mu gihugu, bavuga bati ingingo ubwo ni ingingo nyine ikubiye muri iyi baruwa ikurwa ry'abarwanyi ba AFC/M23 mu mujyi wa Bukavu hanyuma ngo banyakubahwa mu rwego rwo gukurikira uko umutekano ugenda uhinduka no kubahiriza ubushake bwacu bwo gushyigikira amahoro n'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bwa Politike bwa Alliance Fleuve Congo AFC/M23 baramenyesha ko bwafashe icyemezo cyo gukora abarwanyi babwo mu mujyi wa Bukavu. Iki cyemezo cyafashwe mu buryo bwitondewe kandi bufite intego z'igihe kirekire hagamijwe kugabanya umwuka mubi no gushyiraho uburyo bwiza bwo kuganira no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC/M23 rero yongera gushimangira ubushake bwayo bwo gushyira imbere inzira z'amahoro kandi irahamagarira impande zose kugira imyitwarire ishingiye ku nshingano kugira ngo abaturage barindwe no gukomeza gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Mwakire banyakubahwa indamutso zacu zuje icyubahiro. Uyu ngo yari Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politike, ubutegetsi, amategeko n'ububanyi n'amahanga. Ni itangazo ryari ryitiriwe Perezida Bertrand Bisimwa. Ariko kandi magingaya mu by'ukuri umuvugizi wa M23 mu bya politike yarifashe nyuma y'uko amakuru yari amaze kugenda hwihwiswa, yarifashe ashyiramo agakato gatukura garagaza ko ari fake news, arishyira ku rukuta rwa X ziri Twitter. Ubwo rero abakunzi bacu banyandikiye bambazaga batese bwana Fagika Yenamura byaba ari byo koko M23 yaba iri gusohora abarwanyi bayo mu mujyi wa Bukavu, aho ho nakubwira ko uko atari ukuri nuko M23 ikigenzura umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice muri Kivu y'Amajyepfo uretse ibiherutse kurekurwa aka kanya. Hanyuma aka kanya M23 ikomeje gukaza ibirindiro byayo mu bice bya Kamanyola.
Koalisiyo ishaka kwigarurira ibice byose by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri Preda Rusizi, uyu muhanda route nationale nimero 5 uva Uvira werekeza Bukavu. Koalisiyo irashaka kubigenzura, ariko M23 nyuma y'uko reko biriya bice amakuru aravuga ko iri kugira gute, iri gufunga ibirindiro bikomeye cyane hariya mu bice bya Kamanyola. Bivuga ko rwose intwaro ndetse n'ingabo biri maso muri biriya bice. Abakora kagaragaza ko mu by'ukuri M23 mu kujya Kamanyola ari uburyo bwo kubaha bya birometero, umubare w'ibirometero bigera kuri 75 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahoze zivuga ko M23 igomba kuba yubashye cyangwa se irimo kubera ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatanzwe ubwo M23 yasabwaga kurekura umujyi wa Uvira nyirizina. Ubwo ni nyuma yo kuva bwa mbere kuwa mbere tariki 11 Gicurasi isanje bajya Iluvungi, abarwanyi ba M23 bakomeje gusubira inyuma. Ku munsi w'ejo kwa kabiri barakomeje baricuma hano ku muhanda Uvira Bukavu, bahagarara Ikamanyola mu birometero 70 mu majyaruguru ya Uvira. Nyuma y'ibi ingabo za Kongo zatangaje ko zinjiye muri Luvungi ndetse no gusubira buhoro buhoro mu bice byo mu kibaya cya Rusizi no muri Plateau zahozemo M23. Uku gusubira inyuma rero ni ingaruka z'igitutu ngo cya gisirikare ngo na Dipolomasi, nkuko byatangajwe na Lieutenant Irabikemuye n'umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyepfo aganira n'ikinyamakuru RFI. Ariko ibi bikaba bihabanye n'ibitangazwa n'impamvu M23 yarekuye nk'ibitangazwa bihabanye n'ibitangazwa nk'impamvu M23 yarekuye biriya bice, kuko M23 ngo yateje uburakari Washington yinjira muri Uvira mu kuboza 2025. Uhagarariye Amerika muri Loni yasabye ko uyu mutwe wavayo Burundi ugasubira inyuma mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira kandi ukubahiriza ibyo wiyemeje mu masezerano y'amahoro. Kuva icyo gihe rero Washington kandi yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi batandukanye bazo, twabigarutseho. Ni AFC M23 ariko ntabwo ivuga kuva mu bice yavuyemo, ahubwo ivuga kongera kwipanga neza. Umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa M23 avuga ko rwose ibi bifatwa nk'ikimenyetso cyo kwizera inzira y'amahoro. Ubwo rero ku mugoroba ku munsi wo kwa kabiri ushize umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo Urigan mu by'ukuri yarevuze ko ngo u Rwanda rwashinze intwaro zikomeye ku misozi yegereye umupaka hagamijwe gukomeza kugenzura Kamanyola ndetse no mu nkengero zaho. Hanyuma rero reka turebere hamwe n'andi makuru tugarutse mu bice bya Goma. Aha Goma byitezwe ko hashobora kuza kuba impinduka zikomeye mu buyobozi bwa M23 ko uyu mutwe biragaragara ko cyangwa se iri huriro biragaragara ko rifite gahunda yo kubaka ubuyobozi butajegajega. Murabizi ko hashize iminsi hakirwa abakada mu hariya ahitwa Kanombe muri Rucuru, hamaze iminsi hakirirwa abakada benshi. Bivugwa ko rero M23 ishaka kubaka ubuyobozi mu by'ukuri bubereye abaturage, butagendera ku cyene wabo, butagendera ku ironda bwoko, butagendera mu by'ukuri cyangwa se bugira kirazira. Ariko kandi indi nkuru nziza iri guturuka mu bice M23 igenzura by'umwihariko mu mujyi wa Goma nuko abaturage batuye mu biri bice batangiye kuryoherwa, batangiye kongera kugira icyizere cy'ubuzima nyuma yuko umutekano wabo bawufite. Ariko noneho banatangiye no gukirigita ku ifaranga, ufite umushinga, ufite business ashaka gutangiza ariko yari afite ikibazo wenda cy'amafaranga. Ubu rwose M23 iri gutanga inguzanyo. Murabizi ko hatangajwe cyangwa se hatangizwa ikigega cyitwa Kadeko cyangwa se nka banki yafunguwe ubwo FC M23 yafataga umujyi wa Goma, ariko igasanga Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze gufunga amabanki yose mu bice uriya mutwe ugenzura. Ubu rero iyo Kadeko M23 yatangije nayo yatangiye gutanga serivisi z'imari ku batuye muri uyu mujyi wa Goma. Umwaka ushize nibwo M23 yafunguye kiriya kigo cy'imari nyuma y'uko leta ya Kinshasa irimaze gufata icyemezo cyo gufunga banki mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ku ya 11 Gicurasi rero nibwo Kadeko yafunguye
gishe ebyiri mu mujyi wa Goma mu muhango wayobowe na vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu n'imari yitwa Shadrack Amani. Uyu muyobozi yagaragaje ko byari ngombwa ko ziriya gishe zose zifungurwa, asaba abaturage kugirira icyizere kadeko bayifunguzamo za konti. Rero umuyobozi w'inama y'ubuyobozi w'iyi banki yitwa Kabasha Amani yasabye abatuye Igoma gutangira kuzigama muri iriya banki ndetse no kuyisabamo inguzanyo. Ati abaturage bashobora kutugirira icyizere kuko iyi ni banki y'abaturage, rero turabasaba kuza kwizigama. Iyi banki ni banki y'abaturage yemewe n'ufite amadolari 10 cyangwa se 20 yaza kuzigama. Turasaba abaturage rero abakora ubucuruzi buciriritse, abamama, abacuruza inyanya ndetse n'ibindi bintu byoroheje kuza gufungura konti zabo hano muri Kadeko, kubera ko nkuko twabivuze banki igamije kwizigama ariko nanone no gufata inguzanyo. Banki yatangiye gutanga inguzanyo, abamama bakora ibintu byoroheje baze ku bwinshi bafata amafaranga yabo imbere hariya ndetse babyaza umusaruro serivisi za Kadeko nko gufata inguzanyo nto. Hanyuma umuyobozi mukuru w'iriya banki yitwa Javan Dusabe Sangano yavuze ko mu zindi serivisi iriya banki izagitanga harimo kwakira imisoro n'amahoro, kohererezanya amafaranga ndetse no kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. Uyu muyobozi kandi yavuze ko umuntu ufite ingwate nk'inzu cyangwa se ikibanza yemerewe kugana iriya banki ikamuha inguzanyo, mu gihe abadafite ingwate bo basabwa kujya bishyira hamwe bagakora itsinda kugira ngo babone inguzanyo. Biteganyijwe ko mu minsi ya vuba amashami mashya y'iriya banki azafungurwa mu masantre atandukanye muri Rucuru, Masisi ndetse na Minova, akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Byumvikane ko rero amata akomeje kubyara amavuta ku ruhande rw'abaturage bo mu bice M23 igenzura. Hanyuma reka mbabwire iri mu magambo akomeye cyane Perezida Ndayishimiye yavugiye mu gihugu cya Uganda hariya i Kampala ubwo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni warahiraga kuyobora Uganda ku nshuro ye ya 7. Kuri wa kabiri tariki 12 Gicurasi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye impinduka zakozwe mu bukungu bwa Uganda ndetse n'uruhare rwa Perezida Yoweri Museveni mu kwimakaza amahoro mu karere, mu gihe Museveni yakoresheje umuhango we mwiza cyane rwose wagenze neza wo kurahirira kongera kuyobora iki gihugu, kurahirira mu by'ukuri kuyobora iki gihugu, ahamagarira abagande gukanguka bakava mu bitotsi bakibanda ku kongera umutungo wabo. Mu ijambo yagesheje ku banyacyubahiro bari muri icyo kirori cyangwa se muri ibyo birori byo kurahira kwa Perezida Museveni byabereye ahitwa Kololo Ceremonial Grounds, Ndayishimiye yavuze ko Museveni ari umuyobozi w'icyerekezo na mukuru wabo mu buyobozi, kandi ngo ubuyobozi bwe bwafashije gushyira Uganda mu bukungu bwa Afurika kugenda buzamuka. Hanyuma rero Ndayishimiye yagize ati Uganda yagiye ihagarara mu bihugu byifashe neza cyane ku mugabane mu bukungu. Umuyobozi w'u Burundi kandi yashimye uruhare rwa Museveni mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu Burundi mu bihe by'amakimbirane ya politike, avuga ko Uganda yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ibiganiro n'ubwiyunge. Perezida Ndayishimiye yagize ati abaturage b'u Burundi bazahora bibuka bashimira imbaraga zanyu zidacogora, kandi dushyigikire amahoro atari ku mipaka gusa, atari ku mipaka yacu gusa, ahubwo no mu karere kose muri rusange. Yongeyeho ko Museveni yakomeje kubahwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari kubera inama yatanze ku bijyanye no kwishyira hamwe kwa karere, ubumwe n'ubufatanye mu by'umutekano. Ndayishimiye kandi yashimye abagande kuba barongeye indi manda ya 7 Perezida Museveni, avuga ko amajwi yabonye agaragaza icyifuzo cy'abaturage bifuza amahoro, umutekano n'ubuyobozi bw'ubwenge. Ku ruhande rwa Museveni rero, uruhande rwe Museveni yakoresheje ijambo rye mwirahira mu guharanira cyangwa se mu guhamagarira abagande kongera umusaruro w'ubukungu, kandi aburira abagikoresha ruswa muri guverinoma. Museveni yagize ati iterambere ritandukanye no kwihangira umutungo bwite. Hanyuma kandi yahamagariye abaturage kugira uruhare rugaragara mu bikorwa bibyara inyungu aho gushingira gusa kuri gahunda za leta. Hanyuma tugana ku musozo,
ndagira ngo mu by'ukuri nkuko bigaragara hangaha munyemerere dusangire ibitekerezo kuri ingingo buri nkuru yose twabagejejeho muri aya makuru mwitango ibitekerezo uku kuba M23 ikomeje kongera cyangwa se gukaza ibirindiro ikamanyola mu bitanga ibitekerezo byuko M23 yatangiye gutanga inguzanyo bikozwe na kira kigo yatangije cya Kadeko cyaje nk'ingoboka nyuma yuko guverinoma Kinshasa imaze gufunga banki zose zikorera mu matwari ya M23. Ijambo rya Perezida Macron ko gufatira u Rwanda ibihano agaragaza ko bitaba igisubizo rwose nabyo mutanga igitekerezo hanyuma ariko nandi makuru twagiye tugarukaho mugende muyatangaho ibitekerezo birumvika.